bakunze babisobanukirwa official reka mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza muri hose mukurikiye ibiganiro n'amakuru cyenda tubagezaho 5/5. Niki tubazaniye bakunze babisobanukirwa official sinzi noneho aho inkuru nyihera gusa mu gihugu cy'u Burundi hongeye kuba ibintu kandi bibi cyane byatumye abanyagihugu batangira gutekereza ikigiri bukurikireho icyo leta igiye gukora isirakora iki harakorwa iki muri make. Iyo nkuru mbi rero nta yindi nuko mu gihugu cy'u Burundi hongeye guterwa amagerenade. Uti bimeze biti gusa mbere yuko ngera kuri iyi nkuru reka mbanze mbaheri muzi ese ubundi gutera amagerenade mu gihugu cy'u Burundi byaje bite bitangira bite biheruka ryari. Reka dutangiriraho kugira ngo tujye tubabwira ibintu duhereye imuzi. Uti bimeze biti mu kwezi kwa gatandatu muri 2015 abantu 8 bakomerekejwe na gerenade mu gihugu cy'u Burundi. Uti byagenze biti icyo gihe mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura hakomeretse abantu 8 muri magerenade abiri yatewe n'abantu batahise bamenyekana icyo gihe. Abo bateye amagerenade bari mu muduga cyangwa se nanone bari mu modoka. Icyo gihe kandi n'ubundi nabwo kumumenyesha mukuru yari yagabwe igiterane atebwa gerenade no kuvuga ko hari indi gerenade mu gisagara cya Bujumbura yari yarayitewe Jabe imuhira kumumenyesha makuru wa radio Bonesha FM. Gusa nanone ntacyo yangije cyane iyo gerenade yatewe kuri umumenyesha makuru. Icyo gihe rero ayo magerenade abiri yatewe Bujumbura yatumye urunya n'uruza mu gisagara rugabanuka. Muri 2016 bakunze babisobanukirwa ofisha mu kwezi kwa gatandatu aho n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi Colonel Nibizi yatewe gerenade iramuhusha. Uti bimeze bite rero icyo gihe mu murwa mukuru w'u Burundi wari Bujumbura dore ko uyu munsi wabaye n'ubundi umurwa mukuru w'ubucuruzi. Colonel Emmanuel Nibizi yatewe gerenade ari mu modoka akomereka amaguru. Icyo gitero cyahise cyagabwe n'abantu batahise bamenyekana ndetse ngo bari kuri moto bateye gerenade imodoka yararimo ndetse igitero cyabererwa hagati mu murwa mukuru Bujumbura. Icyo gihe murabizi ko wari umurwa mukuru Bujumbura wari umurwa mukuru ariko wabaye maze kumurwa mukuru w'ubucuruzi. Colonel Emmanuel Nibizi rero yari imbere y'ibiro bya polisi ndetse ahitwa kuri Avenue Peuple Murundi akaba yari atwaye imodoka ye. Icyo gihe umuvugizi wa polisi y'u Burundi Pierre Nkurikiye yavuze ko uyu musirikare yakomeretse bikomeye ku maguru. Uyu Pierre Nkurikiye yavuze ko Colonel Nibizi yahise ajya kuvurirwa mu bitaro by'i Bujumbura. Bakunze babisobanukirwa ofisho. Reka none tujye muri 2017. Muri 2017 mu kwezi kwa 12 gerenade yakomerekeje abantu 5 aho ngaho mu Bujumbura. Abantu 5 barakomeretse mu gitero cya gerenade cyabereye mu kibanza amabisi n'ubundi ahagararamo ku murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Icyo gihe byatangajwe n'igipolisi. Icyo gihe polisi yatangaje ko gerenade yatewe mu bantu bari mu kibanza amabisi ahagararamo ku murwa mukuru Bujumbura. Ibyo rero byabaye hafi n'ubundi ndetse umukuru w'igipolisi mu gisagara cya Bujumbura icyo gihe Boniface Nduriraho yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa Agence France Presse nk'umuntu utaramenyekana yateye gerenade mu bantu bari barindiriye bisi aho n'ubundi ahantu hagarara imodoka n'ubundi ni mu gisagara cya Bujumbura. Reka tugere muri 2018. Muri 2018 abantu 11 bakomerekejwe na gerenade yatewe mu kabare mu ijoro ndetse nijoro n'ubundi rishyira ku itariki nijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki 11 z'ukwezi kwa 2018 nk'uko byatangajwe n'igipolisi cyo mu Burundi. Icyo gihe ngo gerenade yatewe n'ubundi mu kabare kitwa Mutobe kacuririzwagamo urwaga mu gace ka Musaga komine Muha ni mu mujyi n'ubundi wa Bujumbura. Icyo gihe polisi y'u Burundi yatangaje ko ushinjwa gutera iyo gerenade yafashwe bakaba bagikora iperereza ngo hamenyekane cyaba cyahishe nyine cyangwa se cyihishe nyuma y'icyo gitero. Nanone muri 2018 Burundi aho mu gihugu cy'u Burundi gerenade yatewe mu kabari k'urwagwa ikomeretsa abantu 11 nkuko rwaye tumaze kubikubwira. Hari mu kwezi kwa 12 muri 2020 n'ubundi aho mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura
gerenade yatewe aho abana bareberaga televiziyo yica batatu. Hari mu kwezi kwa munani mu mwaka 2020 mu gace kitwa Kahehe muri komine Ntahangwa n'ubundi ni mu mujyi wa Bujumbura, igisasu cya gerenade kisha abana batatu gikomeretsa abandi nk'uko byemejwe n'abashinzwe umutekano. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi icyo gihe yabwiye abanyamakuru mu Burundi ko hagati ya saa 2 na saa 3 z'igitondo hari kuwa kane icyo gihe igisasu cya gerenade cyaturikiye hagati ya butike na salon de coiffure. Nanone kandi muri 2021 mu kwezi kwa 9 aho mu gihugu cy'u Burundi abantu babiri bahitanwe na gerenade yatewe mu kabari. Abantu babiri abandi bagera kuri 16, ni ukuvuga abantu babiri barapfuye, abandi bagera kuri 16 barakomereka mu gitero cya gerenade cyabaye mu kabari kahitwa Rutagama ni muri komine y'intara ya Gitega nk'uko byemejwe n'igipolisi. Amakuru yavaga Igitega yavugaga ko umubare w'abakomeretse ushobora gukomeza kwiyongera, ndetse umukuru wa polisi mu ntara ya Gitega icyo gihe Evariste Habagurimana yabwiye BBC ko icyo gitero cyabaye mu masaha ya kare abantu bataramye, ariko babikoze n'icyabibateye batari bari bamenyekana. Ati n'ahantu hari hakoraniye abantu benshi barimo barasangira urwagwa hegereye ibitoki hakiri kare ku buryo bari abantu benshi cyane. Yagize ati hari ababikora kubera ubugizi bwa nabi busanzwe, hari n'ababikora ku mpamvu zabo nyine, ariko nk'uyu munsi ntiwavuga ngo uwabikoze yashakaga kugera kuri iki. Sasa rero ubu n'uyu munsi i Bujumbura mu Burundi hongeye kuraswa ibisasu, ndetse byabaye ku mugoroba kuri wa gatanu. Uti bimeze biti? Perezida Evariste Ndayishimiye yihanganishije abakomerekeye mu gitero cy'iterabwoba cyagabwe hahoze isoko rikuru rya Bujumbura. Ni igitero cyagabwe ku masaha y'umugoroba, aho bivugwa ko abantu bagera ku 9 bamaze gukomeretswa nacyo. Icyakora amakuru y'abakiguyemo ntaramenyekana. Uti byagenze biti? Gusa amakuru atugeraho aravuga ko abantu 4 bamaze kuhasiga ubuzima kubera icyo gitero cyaraye kigabwe nyine aho mu gihugu cy'u Burundi. Bujumbura rero hongeye kuraswa ibisasu, ndetse ku mugoroba kuri uyu wa gatanu tariki 10 z'ukwezi kwa 5 2024 nahagana n'ubundi ku isaa 1 n'iminota irengaho mikeya nibwo ibisasu byo mu bwoko bwa gerenade byarasiwe hagati mu mujyi Bujumbura nk'uko inkuru ikomeza ibivuga. Ivuga ko izo gerenade zaturikiye neza mu gace gakunze guparikamo imodoka ka Gasenyi ahahoze isoko rikuru rya Bujumbura. Ibyo bisasu rero bikaba byatewe ku bantu bari batonze barindiriye imodoka zibajyana iyo bendaga kujya, nk'uko byakomeje gutangazwa. Inahamya ko ibyo bisasu byakomerekeje abatari bake, ndetse n'abandi bakaba bahasize ubuzima, ariko bakaba batarabasha kumenyekana umubare, ariko ngo twari tumaze kubikubwira bikaba biri kuvugwa ko bamwe bamaze kuhasiga ubuzima. Nyuma y'iryo turika ry'ibyo bisasu rero hakurikiyeho urusaku rw'imbunda, nazo zarashwe umwanya utari munini, ariko nanone zarashwe n'abashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Burundi mu gihe bari barimo bagerageza kureba ko abateye ibisasu bafatwa. Si ibyo byonyine, kuko n'abaturage benshi birutse bagana hirya no hino hafi y'aho ibyo byabereye nk'uko inkuru ikomeza ibivuga. Ndetse ibyo bibaye mu gihe n'ubundi mu ntangiriro z'iki cyumweru kandi Bujumbura hatewe ibisasu bikaza gusiga bihitanye abasivile bagera kuri 3 nyuma y'uko bari bakomerekejwe n'ibyo bisasu. Abari inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi ntawe urafatwa cyangwa ngo hagire umutwe w'iterabwoba uvugwa kuri inyuma y'ibyo bitero cyangwa se y'ibyo bitekerezo. Abagiye batanga ibitekerezo rero bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye, aho bavuze ati ibyo byose ni leta yabikoze kugira ngo ibanze ibihugije abarundi ku bibazo babazaga leta cyangwa se babazaga leta ko igomba gukemura, harimo ibijyanye n'ibitoro murabizi. Bityo rero ubu leta ibazana ibyo muhugiyeho ku buryo nta wakongera kuvuga iby'igitoro bahita bamunyuruza nta gushidikanya. Bakunzi rero bacu, kuri ubu perezida w'u Burundi akaba yihanganishije, ndetse perezida Evariste Ndayishimiye yasezeranyije ko abagize uruhare muri ibyo bitero bazafatwa kandi
bakoherezwa imbere y'ubutabera. Gusa twakubwira ko yabivuze ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye yihanganishije abakomerekeye mu gitero cy'iterabwoba cyagabwa hahoze isoko rikuru rya Bujumbura. Ni igitero nk'uko twari tumaze kubikubwira cyagabwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2024. Rero twakwibutsa ko mu minsi yashize nyine umutwe wa Red Tabara wagiye ugaba ibitero bitandukanye. Murabizi ko mu mpera za 2023 uyu mutwe wa Red Tabara wagabye igitero mu gihugu cy'u Burundi kigahitana abagera kuri 20. Nubwo Red Tabara yatangaje ko icyahitanye abantu bagera ku 10 harimo abapolisi, harimo abasirikari 9 n'umupolisi umwe. Twanakubwira ko rero mu ntangiriro za 2024 nabwo Red Tabara yagabye igitero aho mu gihugu cy'u Burundi, ndetse twanakubwira ko byaje kuvugwa ko cyangwa se nanone leta y'u Burundi yashingiye y'u Rwanda gushyigikira no gucumbikira umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Byanaje kuvamo ko igihugu cy'u Burundi gifata umwanzuro wo gufunga imipaka yacyo yose igihuza n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kuri ubu iyi mipaka ikaba igifunze. Gusa twakubwira ko leta y'u Rwanda yakunze kubihakana, ikavuga ko nta nyungu yagirira mu kuba mu gihugu cy'u Burundi hahungabanywa umutekano. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, ikindi mutere comment ku biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.